खन नांगमाने काकाय ओ जे खरकसा मिनिस्टार जेमियान यारा पान्दा खारिनाय 10 लाख रां खरच खालायो एबं तिप्रासारनो बुबाग्रा फाइनाय बुबाग्रा थांनाय और मानजाक फाइनाय हिनि जे सानाय ताताल सावै बुकरनो प्लांगै रंजित देवबर्मा जे कुटुग्रिनाय सिरियल बाबेखे कुटुग्रिनाय बिनि सम्पर्के आं सानानि मुसुं बा आनि फेमिलिनि आनि बिहिकनि कगनो साका आनि बोसानि कगनो साका आनि बाबुनि कगनो साका आनि ताखुक बुकुंनि कगनो बति साका नों तांगै निन बिहिक बाय बिसि कल मा तंलाया तांगै निन बिहिकनो नों आलका जागा सकागै तनि नों बाय बाक्सा तंया तांगै आंनो सिंनानि मुसुं नोंगाबोन बौ तरिदि एकै सानानि मुसुंगो निन बाहानो जे खरकसा सिकला तंखौ ता बर तं निन बाहानो जे खरकसानो बुनि दखबाय काइखा आबर तां सालिया किन्तु निन नों एडिसिनि टिटी एडिसिनि डेपुटी सीएम खा लीडर ऑफ ऑपोजिशन खा बा मिनिस्टर खा निन बाहानो जे काइखा सिकला बर तं ताबो नोंगाबो सालि जतनो लामसुगो ए सिक्रा लाइब्रेरी चैनलो पुलेनो सानाय तिप्रामथा पार्टी करिख्या कमरना लामा बखाक थां तंखा ते बिसिक तंगलाखा आनर कुनो खनाका जे पार्टीनो जों तिप्रासर विशेष खले हामजके बुद्रुइ कुसुको तिसेमा ओलो आ पार्टीनि बरगले कुसुको कामाया गलो ठीक से करिख्या उल्टा पुल्टा लांगपामो से अंगलाय तंगसिउ ते आकोक जों साया पार्टी कैसा पार्टीनो यासि सुरलाय हामिया सायाके सालाय तमनि नुकजाखा लाथनि सालनि बाजलबारि स्कुल मारो कैसा बांलादेशिनो रिख्लायनो पगै मीटिंग संसा जाकमा जागा तिप्रामथनि बाक्सा एमएलए बाय मिनिस्टार मिलवै यांग चिनी एमएलए सारनजित देरमानो हामिया साया सावै बिनि नुकुनि बिहेकते साजक और बुफा जाति गोष्ठीनो तै हामिया के कक्ति साले सालाय तमनि नुकजाखा माने डाइरेक्ट साना थांके एमएलए रनजित देरमानो पर्सनल अटैक खलाय कक सावै तंखा ते आ पर्सनल अटैक खलाय कक हामिया सानै आमो केबय तिप्रामथनि खरसा मिनिस्टार अनिमेश देवरमासी आ बगै मेनि हर सानजो एमएलए सारनजित देरमा कैमरा बसका नुकजाखि साका पार्टी राजनीति खायमा जागा आनि बिहेकति बसानो नकनि बुफा जाति गोसे ताखो बुखुनो गजारा तबि सामनि आबैदम जाया फियाबा बुनियो हामिया साना सका नंले कदमा सालरमै निजिनि बिहिक बाजे थानजा तमनि गरि तांगै नेने बिहिक बाय हाकसलके तंना नां तिनी आं बांलादेशि रनो चिरगेरि खलाय एप्लिकेशन सैतंगु नों इंग्लिश माने हिंदी करं तांगै मुंसाबा कक साराकिया नों निने बाहानो जोंनोबो बुनि दफा बुनि जारबे काई रहरका ते खरस निने बाहानो जोंनो बर होइतनिखा बुबाक्रानि मंगनावै मीटिंग मिसल खायो हनै एमएलए सारनजित देरमा लाजेक सालो कक फिरमुरिखा मिनिस्टार सार अनिमेश देवरमानो आ ककरनो कार्य तेब गोबामा ककनो साका एमएलए रनजित देरमा सुनरके आमजतो खनावनेदि जतो कक खनामालो साबनि चा चाया नरक निने खानि कोनो सानाता पगलांदि पार्टीको जों आमर सानाय आबति ककरनो खनाय नुगै तिप्रामथा पार्टीनि बरक दातिनो सलायजागे पार्टी बाई फनो थांमनो बिसितिकिया तिप्रामथा खनापनो तानि दिनोपनो कमरै थांमनो मिनिस्टार अनिमेश देवरमा से बिहिक बाय थानसा करे तंगमाया हनकाय बयनो थानसानि लामा फोरोंनाय बयनो थानसा तंतिहनि फुनुगनाय बसाबो असंमुं ताबुक चिनि सार एमएलए रनजित देरमा कक सामनि अजागा गजाजाक आमनि बिनि जता कक सामनि प्लेगिन अजा संमुं कतर मिनिस्टार अनिमेश से निजिनि बिहिक बाय तंगमाया हनकाय माने बसे थानसा तंगमायाकाय बयनो थानसानि कक फोरोंनाय बसाबो नेक्स्ट पार्टी कायसा से सामुं काहाम के खाये गथालाय माया कक थानसा करे खरसाते खरसानो हामिया सालायै थानसानि याप्रि सालायमासे करिख्या उल्टा बरसे बुनो तिप्रासा थानसानि लामा हिमनानि फोरोंनाय तंसिवके आरो तेताम साजनाय तंसिबा संमुं ताबुक अ जागाना ब्लेकिनो गजाजाक सो नायनाय दिनके एमएलए सारनजित देरमा बिनि लाजे साले भिडियो जागा तामो साका बिनि गोबामा खानि कक खनोन्या जिते भिडियोनो साज दंगाबा शेयार खाना तापौदि खुरुमका जतननो सानजजरनि जतननो खा काहाम याफारि तिनि तावैसा नंनि बुसकांगो फेसबुक लाइव मा फाइका नरक जतन साइमानो मेया 14 तारिख जून 2025 साल मारिबो आनि रामचंद्रघाट विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगो बाइजालबारो काइसा कतरमा रेली मानि अमनि सिकां इलिगेल माइग्रेन्ट इशुनो तयै रामचंद्रघाट दुइटा रेलिंखा आनि तिफांबाय चिनि पार्टीनि काइसा गुबै नेशनल फ्लैग टी जोंआरो रेली खलायका आबोनि परेबो एम सोहेल देबबर्मानि तैदुरमा बायता काइसा रेलिंखा मिया खाय खरकसा मंत्री बिनि तैदुरमा बाय सारा त्रिपुरानि विशेष कइरा खुमुलुं मान्दाय सिमना लेफुंगा कमलपुर खवाईपुगला मुंगियाकामी
তাই রামচন্দ্রঘাট নখবে गोबांमा জায়গানি বড় রংনো আরো কুঠুমরি ওই মিয়া কাইসে রেলি খালাইনানি বসিকাং বাইরেनो আবো সাকলাই খালাইका अरे लिवो बुबागारानो फाइनाय हिनै माइकिं खायलायजाखा बुबागारानि फटो कतर कतर थेफाजाखा एवं आंनि निजिनि फटोनो बखनै जागा थेफाजाखा नै आं साइमाखा ककुंखा आंथ' आ उंखौबो थानानै कगिया एवं आं बाय कोनो फनो बकक सालायजाय गया कोनो बैया तफना फटो ताङै बर आर थेफाका अब तां साइमिया बुबागारा आ प्रोग्राम थानाय बर अनेक प्रचारिका बुबागारा थांलिया बुबागारा ताङै आ पान्डावा थांलिया अब आ मियानि जे प्रोग्राम तंनाय मन्त्री तंनाय एमएलए तंनाय ईएम तंनाय एमडीसी तंनाय र काइसापानो आबनो केबो व्याख्या काइसालिया मेन हिंकाकाय आ मियानि जे प्रोग्राम रेली खाइमानि व सुलोगान निमान उंथुन मंच कावै बासन निमान उंथुन एकमात्र टार्गेट रामचंद्रघाट एमएलए रंजित देव बर्मानो एवं प्रत्येकटा जारा आरो मिया बासन दिनाय स्पीच दिनाय बर जतन रंजित देव बर्मानिनो सम्पर्के काइसार पर काइसा खायै आबं खजाखा खरकसा मन्त्री बनो तुकेन रिरिवै साबो ब एमएलए ब कक सानाय ब ईएम ब कक सानाय अबनो बरनो सासाखा खरकसा हाफ मन्त्री कक साइतंफुर बिन गानाबो बसावै ब बनो साजाखा अकंनो सादिहनि आमतिबो मांक्लिओ फाइका अनेक बरंनो अनेक किसुनो बर साका अनेक आवाज कतर खालायका आहायपानो जों नुखा जखनते जे तैदु आब मियानि पान्दानो तैदुनाय बा नायकल खायनाय जे आरो 10 लाख मत नाहाय रां खरस खालायै मियानि पान्दानो जे स्नामनाय बबासनि फुरु किन्तु लुकुरक टंलिया जखनते आरोनि लोकेल एमएलए रंजित देव बर्मानो हामिया खायै कक सितरा सानान सुरु सेंखा आफुरनो बरगारो आसुमसा कुवागै थांमान हाय कुवागै थांखा मिनिस्टार साप्रो बसो बरक टंथ आबो तिनि मेनि भिडिअ चित्र आन फेसबुक बां आपलोड खायरिका नरक साइमानो जे अ मिनिस्टार बिनि लक्ष्यतामो आरो रामचंद्रघाट तो कुन आरो इलिगेल माइग्रेन्ट नि आरो जे जमक सुक तंखा बनो रेख्लायना नाङाने बा फुनुंना नाङाना बनिया मेन कक हिंगाकाय रंजित देव बर्मा बाय मत पार्थक्य तंग मत पार्थक्य का मुसुकनो जे रंजित देव बर्मा आ मिनिस्टार नि कक बाय चलिया बिनि आदन को फक्का डायलग बाय चलिया एवं बिनि कक बाय चलिया तामनि हिंगाकाय ओ जे मंत्री अब रंजित देव बर्मा नि लीडरसिया बिनि बॉसया रंजित देव बर्मा नि एकमात्र लीडर्स बिनि उनको हिंगाकाय बॉस हिंगाकाय चिनि बुबागरा महाराजा प्रदुत किशोर माणिक्य देव बर्मा गाय आबनि बागैनो आं सानानै नायो जे मियानि जे उद्देश्य तयै लोकरंनो आरो तुबि फायका ताताल कक साइ तुबि फायका नरक जतन साइमा खाना आरो माथा थांमानि परे बक्तितारि मानि परे गोबां मबरक आनो फोन खाइ साका जे ओ जे जोंनो आरो जे तिनि माथा तुबि फायमानि म आरो एमएलए न आरो एमएलए न कुलने बागै दा जोंनो तुबि फाय कुलुइ खानारिना बागै दा तुबि फाय आरो मेन उद्देश्य तामो इलिगेल माइग्रेन्ट से रेख्लायनानि बागै जों आरो ग्यादारिं हंगाकाय रेली खायनानि हंगाकाय ताङै एमएलए रंजित देव बर्मानो कुल जाखा अमंक अंका मिया सालाय जाखा केन्द्र बुजिखाना मिया आरो जे रेली खालायनाय आरो जे मास ग्यादारिं खालायनाय बरनि लक्ष्य उद्देश्य तामो बरनि लक्ष्य उद्देश्य हंगाकाय अमया जे इलिगेल माइग्रेन्ट रेख्लायनाया बरनि लक्ष्य उद्देश्य हंगाकाय रंजित देव बर्मानो बतै खायै कुलनानि रंजित देव बर्मानो मुं बतैके हामिया खालायनानि अबसे हास्तिनि नखबै आनि रामचंद्रघाटनि लुकुरक साव आं एमएलए उमानि परेबो आरो तामं खालायजाखा डेभलपमेन्ट ताम सामं थांजाखा चंमारि जरावो रामचंद्रघाटनि बररनि थाने आं जखनते नगो नगो थांगो जखनते आं लुकुरकनो पग्रो आनो 2 बोसोरनि जरारि दि आं नंनि रामचंद्रघाट सामं थांनाय आनो सेब्रि कांकाकाय तिनि 2 बोसोर रामचंद्रघाटनि गोबांमा सामं थांजाखा गोबांमा लामा न स्टेट हाइवे खालायजाखा गोबांमा लामा पिस खायरिजाखा ताबो गोबांमा लामा खालायजांनाय थाङै दंगो रामचंद्रघाटनि दीर्घ दिननि जे जों जालो तंबाय मानि ताबो बररक लामा काहामति हिमै दं आगामी दिनाव ताबो हिमनाय अम सिमिया
চিনি রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্র সাল কলক মাংখা বিশি কলক মাংখা দশরথ বাবু আরো মুখ্যমন্ত্রী চাই থাকা চিন আরো থানা করে খয় ডিস্ট্রিক্ট যত বিধানসভা কেন্দ্র থানাংখা কিন্তু রামচন্দ্রঘাট থানা তাবো বাসুক যাই आं फाइमानि परेव अनेक चाइटकमानि परेव अनेक विधानसभा क्वेश्चन दिखा आबोनि परेव जों चाइटकमानि बागै जों थाना माखा थानाय 12 तारिख जून आदिनो जों उद्बोधन खा तेकाइसा 50 आसुक थाय तंथाय बयस सुस्तेर आदिनो उद्बोधन खा आदिनो आ मंत्रीनो आरो इनभाइटेशन खाइजाका मंत्री आदिनो फाइरागलिया ताङै फाइरागलिया तामने हिंगा हिंगाखाय आबो तो सरकारी प्रोग्राम bo saimano je Ramchandraghat development ni samung tangjakha chief minister nijeno adino bolai langkha je Ramchandraghat tamo tamo samung mani jokhon bono saikhana rijaka ab somoyo bo saka je oro onek samung kha onek khlaijagui tongkha buskangni chalabote bo khlaijagane oro bo khaika mo blaikano kok mane tamni hinani Ramchandraghat ni lukurongni kepal kaham मियाता कैसा चीफ मिनिस्टर नि ऑफिस होता ककनुमा मांखा आनी एमएलए ऑफिसलो फाइका आरो बताय 13टा काम ताबो कटाल खायै तांजांनान बागै चीफ मिनिस्टर ऑफिस होता ताबो अनुमोदन मानानि बागै थांगै तंगो आबो बाय ताय जे लामा बाकी तंमानि चिपा सापा जे बेसेर बासारक जे लामा तंमानि ताबो गो ब्लैक टप गियाखौ अबरबो हयतो जिनि 2025-26 बिसिवनो उंथुटाव गाहाय मा तंगो उंगाने हेने आं खाखलाय ककंखा जिनि डेभलपमेन्ट इशु न तुयै गोबांमा बर कक साका खरकसा इएम साका डेभलपमेन्ट लाखि उंगियाखौ बिनि मखल नुगियाखौ आं साना नायो सिमना एलाका न इएम ना आं सानानि मुसुंगु आनि पारा लामाबो सिमना कन्स्टिट्युएन्सि एलाकाव न खलायो आनि पारानि लामानि न रिपेयरिं खायनानि बागै आं निजेनो सिटि सुयो एजुकेटिभ इन्जिनियर निहार देब बर्मा साइमानो बताबो एजुकेटिभ इन्जिनियर नरि रहजाखा किन्तु आनी जे चिठी पत्र रक चीफ इंजिनियर मानी जे मोहनपुर तो चाचु बाजार जरा अब लामानो फुवारनानि तरिनानि अबब आं निजेनो चिठी सुयो निहार बाबु साव सार अबनि अ जे प्रपोजल रिमहर माने अब रहजाखा ताखलाय 20-25-26 जखानि नाम अनुमोदन मानाहे अबनि सिकां जे लामा रिपेयरिं खायमानि अबनि चिठीबो आंनो रिवो ताइ उ सिकांगो जगतपुर आ लामाति फाइप्रो मोहनपुर लामाति फाइप्रो जगतपुर स्कुल गानावो आरोनि स्कुल बिल्डिंग तांगि तंमानि तैजमो गय थुगुइ थांखा आरोबो इखिख्लायना बागै ताबनि कटाल एजुकेटिभ इन्जिनियर सुकान्त देब बर्मानो आं निजेनो फोन खायो आं फोन खायमानि 2 दिननि बिसिङनो 12 इ थामेर बदन करिखा सुतरां ब नुगला बिनि एलाकाव तामो खायमाखा ब इएम माने परे तामो खलाइका अब सिमनानि बर काहाम कानो साइमानो ताइ कायसा ककंखा मिया गोबांमा बर गोबांमा कक साका आं तरिकाय सावाना सबसे आने बखा बिसि दुख नांमाने हिंखाखाय ओ जे खरकसा मिनिस्टार जे मेनेरा पान्दा खारिनाय 10 लाख रां खरस खालायो एवं तिप्रासारनो बुबागरा फायनाय बुबागरा थांनाय और मानजाक फायनाय हिनि जे सानाय ताताल सावै लुकरंनो तलांगै रंजित देबरमनो जे कुटुग्रिनाय सिरियल बाबेखे कुटुग्रिनाय बिनि सम्पर्के आं सानानि मुसुंगु बा आनि फेमिलिनि आनि बिहिकनि कंनो साका आनि बोसानि कंनो साका आनि बाबुनि कंनो साका आनि ताखौ बुखुंनि कग्रनो बत्ति साका आनो बुजगनानि आनो दुइ थान्दा कामगे खालनि वय बनंको खायदि गोबां मा साका आं सानानि मुसुंगिया आहायपानो बिनमति व्यक्तिगत एटेक खायमानि बागै आं तिनि फेसबुक आंबो मा सासेनाय सायतमया तिनि बुबागरा बाय आं कक सालायका बुबागरा सावो अमतो लाइखेनो साया बिनमो पर्सनल एटेक मानि बानो साव आहायपानो नंगौ किसा वानसो गय सासिदि मतो ब्लाइखे कसार तरि थानानि उंटंखा आं आबोनि बागैनो सानानि मुसुंगो आं बिनि फेमिलि तिनि जे मिनिस्टार मिया रसिक कथा खाय मजा साजागै बेंग बिद्रुप खाय साका आं बनो साना नायो नों टांगै निन बिहिक बाय बिसि कलक मा तंलाया टांगै निन बिहिकनो नों आलका जागा सकागै तनि नों बाय बाक्सा तंया टांगै आं ननो सिंनानि मुसुंगो नों आबोन बो उत्तरि दि नों अनेक बेंग बिद्रुप खायका हा नों निजे आनि नगो फाइफ्रा आनि बिहिंनि यांनि मामुइ संजाक नों साइ थांका अर्थात तिनि नों मजा नाङै रसिक कथा खायै नों आनि बिहिंनि कंनो तिनति साका हा नों वानसुगुइ नायदि नों हाय खरकसा मिनिस्टार नों निजेनो अनेक इंराजी मानो हिन्दी मानो बांला अनो मानो नों हाय साइ मानाय क्रै गियान गोनां नों हाय क्रै नाय
nang ni wan sugui nai di tang mongoi dai kai sanan musungu ni bahana je khoroksa sikala tongko ta boro tong ni bahana je khoroksa na buni dofa bai kai kha abor tang salia kintu ni nang edisini titi edisini deputy CM kha leader of opposition kha ta minister kha ni bahana je kaje sikala boro tong tabo nang abo sali ang omti sana kya kai sana musungya kabang mo sana te bo saimano kintu omorong na sana ni musungya te bo kabang mo sana ni tong ang ka omti sana thangka kai kaisa ni judi sung khalai salai ka kai mo thagai mangla sutrang wan sungnani jora phaikya wan sugui nadi nang tabu voice komlia onek ungkha onek kisung ko ang omo bo saimano je nang ano je buibe burina ni himani bono boi suja khaina nangani himani okokban thani phaisok paikya obobor tongwani thani ano sapaikya borok phai je sar non target khai tong bono buna nangane aborok aonai kisu tong te obo simia mia baijalbarini je onkobo aro onek saka bo je sanan thangka angkai bo nije tini tipramotha phaimani onek lai buma tongo ba party koita subaikya party koita khalaye bo tini tipramotha sokbaikya oboni judi sanan thangka kai koge khregai sanan thangka kai kobang ma tongo kintu ang sanani musungya 16 বছর tangai khoindoroi tongna nangkha abo ang saimano Ramchandra ga to 14 tarikh rally khainen sikang agi o NCT khaipro je bororongno nang tei dulmani o bororongno nang asuk bosor kintu nang khobor naya kintu Ranjit Dev Burmani biruddhe jokhon te rally khaina pro prottekta borone nang phone khaika horo khaika onek borok bai nang malaikha salaikha onek kisu khaika beskango kok kaham sama bai ukologo tawaisa kok khamya samani abong kongo nang wan sugui nadi nang bai onek kebangma borok kathaka kintu nona yakari thango tangai yakari thang nang wan sugui nadi beskang salo tebo yakarnai ar angomo bo salani musungo kebangma rajnotik dolni jara neta rokno MDC MLA borokna ang sanani musungo wan sugui nadi bo jokhonte bini sarto ungna prukai botam khainai bo nonotlang thanai phaidi jongomti khaina nangnai ar jokhon te bini sartok puro nung thangane bonono yakari rinai bonono khitari rinai abong khalai buma norong nai nai di sutrang jong ang jotono sanan nayo bini uddesho tamo miya aro gathering khaimani aro bubagara onek kisu saka kok obo jeta live phayang salia tini bubagara no saka angabo salia kintu kok uddesho ka bini omo je ani logi musik MLA tongo musik MDC tongo nang bubagara ani kok bai ma solinai nang judi ani kok bai soliya hingka kai angna bai kagai thangnai o policy ti boaro miya a gathering khalai mani kintu 2021 ni rajniti 2023 ni rajniti 2025 ne poriborton ka nang wan sugui nadi a gini ni o je theory ni no policy 2026 2028 চলি গেল এবং অমব চাইতখা যে এডিসি তিতি এডিসিনো সবাইনানি বাগৈ অনেক চাইতক জাখা কিন্তু সবাই মাইয়া বুবাগারানো লাসি মুংরিনানি বাগৈ অনেক কিছু চাইতখা সাইমানো আং কবাংমা কিন্তু সাগলাক अब सालसा जुदि साना नांगाकाय सानाय अमनो कारि तेबो पार्सोनेल जुदि सालायना थांगाकाय तेबो आन थानि तंगो तथ्य तंग आं रिमानो आमति तथ्य बतंगो जेता नों कुनु दिनो संसार मोखां मांगला आमति तथ्य बान थानि तंग आं अमनो सानानै तबे आं सागला ताय कायसा ककंखा जे आनि जेखाने बक्तितारे बय लाइभ दिगमाने आबो नाकि आं रिसार्च खायरिफो आं रांग्रिवय टीम खावै नाकि आबो खायरिफो आबो বিশ্বাসযোগ্য চিনি হাসতেনি লোকরকনর আবনো পুইদলাসা আর যখন তো বন লাইক রিখা বন হামজা কাবিন পকে কমেন্ট কাহাম ফাইকা আবো খাই যত্ন কাহাম আবো ঠিক দং আবো আসল বরক রিখা নে বসাও কমেন্ট বিশ্বাসটা খাইদে কমেন্ট বাই রাজনীতি চলিয়াফো লোকরক কমেন্টই ন অনেক পরিবর্তন হিকা লোকরকনি খানি কগ্ন একমাত্র বুইনো সানানি আবো নংখা ni bini bibino ongko bo bini comment ni bisingti no bo bini khani kongno saitong abo sini
social media jugo lukorok social media tino malai layo social media ne kok sai tong social media tino sini lukorok bo kaham hamya nahi lai tong layo kai aboni bagina ang sanane musungo je tinanggo jahate omtik kokta sadi ba omtik samungta tangdi jata jeng nijeran bisingo thanchang tonglai mani aba kagai thangto obor omtik samung tangnani kogya gaita kaisa bo saka je resign rinani kok somani dinni bisingo resign kok nangani leader ya nini kok bai Ranjit Debarma resign dia nini kok bai Ranjit Debarma resign dia buba garano ang tuni rikha speaker no suino address khaino serika buba garani ani leader ang bono no mas hai garanai tarpor sang speaker ne aro thanai bini permission ne kaise bo ang thanai nini kok bai Ranjit Debarma kono dino resignation riglak nini kok bai Ranjit Debarma soligla nini kaman bai soliya ekmatro buba garani kok bai ang bini kok bai na soliwo tabusik jora ebong buba garano porthom tuye chini sonkhlan hoite poddobil jora bono puila se bini somoyo plangai jengno sikang ko khayo adino nang boro adino Ramchandnagar niyem boro tong adino buba garano kasunani bagai lamao onek ষড়যন্ত্র খালাইমানি কিন্তু খাইরাক গলিয়া তিনি নং মন্ত্রী ইংখা কিন্তু নিনি অনেক কথমা দङ जों जखनते बुबागारन तैफांबाय जखनते ब कांग्रेस याकरि फायो बुबागार तिप्रा ने कासे एनजिओ खायगा आदिनो नों बुबागारन याकरि थाङो नों आयन पेति तासे जुगरियो तारपरे हिंगाखाय जखनते बुबागारा 2021 5 तारिख फेब्रुवारि व तिप्रा मथा ताइसा पार्टी घोषणा खायो आफ्रो नों ताइसे फिरगै फायगा नासिगै नायदि निनि लाइबुमा गोबां मा दङ साना जांनाय अनेक कक दङ जों आबो रगनो साया हिंपानो मा सावो sana musungya tam hingkakai baksakai tonglai phelemani ingkonglai tonglai phelemani sini laibuma khobang ma tong nang bai ani onai kisu laibuma tong kothoma tong anga borongno salan mai nanga borongno pogui thang sal kolongma ang saya onai kisu sana musungpano saya kintu tabo ang sanani baidyo ebong agam dino sasinai omono kok tai kaisa kokngkha development ni kokno tei development ni kongno tiyei bo onek kisu salan nayo anoroni development na kasunan bagai anoroni poddobil ni renja no transfer khaibine tlan thangka anoros kaisa borok burino riri phaika samung tangai maya जों रेंज ऑफिस नि बागै हासानका एग्रीकल्चर नि माध्यम तैखा जों सिका 3 मास गुरि रिखा मालानि कोनो कोकरे बबे अनेक बार आं निजेना मालायखा अ मन्त्री बाय बिन ऑफिस थांगा बिन क्वार्टर थांगा सामानि पानो अंगा नाय आकोनाय नि 3 मास टेंडर मनि परेबो 3 बोसोर काम सुरु खालाय मैया आबनि बागै न कसावै दं अमते हे गोबां मा पद्दबिल ब्लक नि आन्दार सामुं थांनाय रंन आनर साब साब कामं सामुं काहाम खाय तां आबरनो नायसमै लाङै दं ओ सिगांगो आमपुरानि कायसा स्कुल टीचर लेबोरेटरी नि आबो बिनि केन्द्रआव ट्रान्सफार खायतलाङै थांगा नानुया खरकसा टीचर न दिरि फायका आमपुराव अमति गथना गोबां मा दं आं सायमान अबरनो साया किन्तु अमरक साया डेभलपमेन्ट काहाम दफानि काहाम साकाकाय जत जागानो न जों खायनानै नांगौ जत जागानो डेभलपमेन्ट उठु अमनो ताइ खरकसा हाफ मन्त्री सावबा तमो रिजिग्नेशन बुबागारान थानेनो नंगिया स्पीकर नि थाने रिना नांगौ नों सानो नंगिया आंगा स्पीकर थाने सैत्रां आं स्पीकर नि थान आं जे सिति सैत्रांमोन नों नुखा ना नायखेन आं साम थाने सिति सैखा नों जखन आईपीएफ तिनि याकरि फाइप्रो आईपीएफ तिनि याकरि नों रिजिग्नेशन रिप्रो नोंनि बस एनसी देबरमन सा सायखा नों तो साया नों तो विश्वासघात नोंनि पार्टीनि बस नों साका नों साया तारपरे नों बीजेपी ओ जॉइन खायनान लायखा नोंनि कंडिशन तमने मंत्री नि बागै नों बीजेपी रगनानो मंत्री लिया तारपरे से नों बुबागारा भाई मालाय फैका बुबागारा भाई मालाय फैयै नों कंडिशन दिउ आरो फाय मंत्री मारि नै हने बुबागारा न तिनि मंत्री का आहायपा नोंनि कपाल हामया नों हाफ मंत्री सि नोंनि कोनो बुइनि अदिना कायसा मिनिस्टार नि आन्दारो से नों ताबो सामुं थांना नांगौ नों एसेम्बली रगबो थांगरे गया कैबिनेट रगबो नों मा थांया गुरि तंजाव ननो नुखा खायरगो
amrok ni tebo salan thangka kai ang kabang ma saiman ang saikla sutrang omtiro na nungya kogrong no sing salaya tangman so mong kha buku kokno sing joto saya tangmano asem no kaham tini o illegal migrant ni no tuyei o movement no tui kabang ma borok kabang ma montri kabang ma MLA kabang ma EM kabang ma MDC onek kok saw nang thani notification da tangka notification tam sijak tong nor porida naikha DM ni rules tamo SP ni rules tamo Chief Secretary ni rules tamo DM DG ni rules tamo Assam Rifle ni rules tamo BSF ni rules tamo nor porida naikha norak sawo bo saisung maya saisung ang khaina ne an logi borok nuya no jara জনগণ bai নির্বাচিত ungya ba songjagya borokhe borogya diba borokhe borogya খরকসা ইএম সাও চিন লগে 12 জনা এমএলএ তং নং সাইজং টাম খাইমাননি লোকনো সালামু লোকনো তাইসা বনবত উস্তারি খাই তিখলাই রহর বসকাং সার্ভিস নির্বাচন ফাইতং নিনি কপাল টামুংনা আবসি ওয়ানসুগরা দে বুইনি বাগৈ ওয়ানসুগৈ লাভ করে আনি বাগৈ নং চিন্তা খাইনানি কোনো প্রয়োজন করে নিনি নিজে সাকবাই থাংনো সিমসে নং ওয়ানসুগ দি টামুংনো নিনি কপাল সুতরাং omtirok kogrok saya tong kai no saw boyos sung thang nini o boyos nang onek kisu ungko tong nin onek kisu salan thang kai ang saimano ang aborok saglak abo jata sob somen YouTube rok phai tong aborok buinu gui muniyo aborok no ching lasio nin botla karon ching no borom gui tong aboni bagai ching khop lasio nin amti tong rong non gui bui bai o bora boyoso ning amti hinjagai tong nini bihik tongo nini busa tongo nang lasia phano nini busa ni bihik somro lasi jak bayu sutrang aborok no sanani thikya kai te kaisa kokung kha ora kok tong tebo jeng tabo je soba khalai tongmani mono tangai chini bisingo jeng phelai tong mo jehetu tipramotha dabi khalai tupmaniya mo BJP dabi khai tupmaniya mo Congress CPM ba IPF dabi khai tumaya mo kendriya sarkar notification khai saidika je time frame khai saidika 30 din ni bisingo mo ma khai nai first 30 din nungnai jodi rekhlai mai akate 30 din bari thane amtike mo joto din porjonto tongnai ko khane tini sawo nengda mo puila khaiba nengda saiman ba ning kok beda kendra sarkar choli ani kok ba choliya tini 2017 bo omti notification phaika kholobi tanjau kep saimiya 2021 ta kaisa notification nungkha nor saidama abo nor saimiya abo nong thani copy kare ang copy collection khaina ka Ministry of Home Affairs Foreigners Division 1 ni hoite ano chiti rohjaka o copy ro sutrang lasina ni kre nok tangan lasi tongba o notification copy ano sanaba ang copy ri rohra ni jaros khai a pori gare di notification tam sikya ha kaisa MDC saka tam he 20 तारिख जून 2025 भारतनि स्वराष्ट्र मन्त्री साख्लाय दिखा अरनि इलिगल माइग्रेन्ट न नाइथो टिख्लायनानि मन टिख्लाय रहनानि 20 जून फायाको माननीय MDC 20 जून फायाको 20 जून अनेक साल को आरो माननीय स्वराष्ट्र मंत्री घोषणारिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से नोटिफिकेशन टिख्लायो सुतरा नों ताइकिसा उपयुक्त नागारादि गाहामखाय बुइबाय परामर्शरक नागारादि नों गय लाभ करे नों आनो सामानि तंगो पुसु बन्तफ्रो नों कासुइमा एका कटक सरै थैनानि हेनै आं आप्रो पुसु बन्तनि आन्दोलन किन्तु आं नखया आं गया सुदु बुबागारा न इनको मेसेज रहमान बागै आं दुइबार नायमानि परेवो आं मिनिस्टार ऑफ कक साहेब बुति पोजिशन आ कक साव एवं काइसा चैनल आनो फोनिंग इंटरव्यू नाखा आ फोनिंग इंटरव्यू आं रिखा आबन परे ताइ खरकसा साका जेखेने बो लुपा नि कथमा बो नरक जतन साइमानो साबो हिनकाना हने जुब नेता बा आन्दोलन खाइका रोमान स्क्रिप्ट नि तैयै TISF रंनो तै खाइका तिनि लामा कसारमा जरा खिकलायै ताबो हुइजागै दं
abo kok porsalia tini toritkanti sakma DM Kumuti district ni bubagarana lasimung rimani bubagarana justice henai onek senga talari lekha tarpore unglia chini khoroksa borom ganang minister sohakai meeting lekha a meeting ang bothangya karon tamungne abang saimano এরপরে 7 দিন নি প্রেস মিট খাইয়ে অল্টারনেটিভ রেখা 7 দিন নি বিসিঙ্গ যদি বন নয় দেখায় এমন কি বন শুধু নরমাল ট্রান্সফার খাইমা বিসিমুংয়া বন সাসপেনশন সিমা খালাইছে নাই আমতে কাছে হুমকি রই প্রেস মিট দি দিখা তিনি খায় তিনি 7 দিন লাই থাঙ্গা তিনি প্রায় 12-14 দিন নগুইতাম তামুখা তাম খাইয়া খাইমা লেবলে তাবু খাই ইলিগেল মাইগ্রেন্ট সে বার্নিং ইস্যু ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বা আন্দোলন খাই তংবলে অমো যদি রঞ্জিত দেব বর্মা দিলিও চিঠি রহরে এবং অ নোটিফিকেশন সম্পর্কে ককটুমারক মানে চিঠি রক মানে যদি অ আন্দোলন শুরু খায়া কাই বগাফা থাঙ্গৈ অ আন্দোলন শুরু খায়া কাই আবন সিগাং কেবদা শুরু খাইকা রঞ্জিত দেব বর্মা চিরক খকানাবলে কোন এমএলএ এমডি সিরক লাবসো পয়েন্ট খরাংতি চাই হেনে কোন মিনিস্টার খরাংতি চাই হেনে মিনিস্টার নর ত্রিপুরা মথানি সিমিয়া মিনিস্টার বিজেপি ni botongo IPF tin botongo ab jotono ni heno surti pramotani minister ngai hiya khanang ni kokre yem rong ni hinka siring tong tam khaika tanai norok 4-5 বছর kata ting tong tam khaika khoroksa MDC sawo nini kok baise judi inko illegal migrant ni notification nokhri mano hingkai nini kok se khanai mano hingkai titi ADC ni direct fan তারপরে সে ইনকা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এডিসিনি সাবজে yang tomana nang kaisa soi rekha nang pai bole are buka nono jonogon retam ni baga MDC songkhaba nini pet tong bole nono pet ni osok ustomane malik khairika abu ba nang lasina se klai bole ang for khaliya ang bumuk perliya ini khirok sirma se klai bole abu ni joba nono 2026 o golagati ni boror rina nasing laja muitu narik di kok chakwa sawoi borona moneri manana kintu loko abo bai santusto ngia aboni jawab nang manana ঠিক সময় তাই খরকসা সাকা MLA tam saka ang naki an mechut dunia khopo mechut dungai nang nukha party ni discipline ni onek kok saka 1967 sonni simin naki eko Bangladesh ni borok no reklaina ni andolon khai phekapu 1967 sonno o MLA ada ase kenang saimia emonki bu phasongda kaija khana abo bokhe sondeho tong sutrang o 1967 sonno tiu je sase purun simi o je illegal migrant reklaina bigese bitaron chai hne je slogan ni mani apru nanga ase kani bau songka kaija kang saimia nangabar siang kho nai nagadi 1967 ni laibuma itihas no nang sawe ana giyan na nangya ang saimano abon te kai sutrang ang sanani nayo tipra hastni joto bodrong no जों जुदि थानसा नाय तंखां जाकाय ओ थानसाओ जोंचिनि पार्टीनि तिप्रा मथानि पार्टीनि फ्लैग बाय जों लुकुनो थानसा खायमिया जेतुमो नेशनल इश्यू जों नेशनल फ्लैग दैनो लुकुनो थानसा मा खायनाय दिनै आं बिरचन्द्र मनुओ थांगै रेली खायो काउन्सिल अफ तिप्रासा खदा जत दफानि बरक जत अंगनि बरक जत नार फाइबा राजनैतिक दलनि बरक फाइका मिसेलो वाति शेक जों हिमका चिरा खगलाइका illegal migrant nongna dakri ka nai tu gui ma tikhlainai boron bong ha ma phiroknai detention camp ma tangnai special task force ma tangnai hnai tai aboni bagen ang sanai ja agami dino jahate emon kono kokta salai di emon kono kok har dungnai jat seng kokta salai di personal attack ta khailai di tamni hingka kai personal attack hingka kai abo onek kisu ngui thanglai onek chini bokhawo hat nonglai seng onek kisu nglai man sujang aboro ungkona nangya jeng tabu tipra sarok bai chin bokhago nasiklai tong chin dofani bororo jengta mo khaino khaya chin buskango bubagara tong bubagara ni teidulma bai jeng dabogo thansang lai ma tong agi onek regional party ingkha kaglai thanglai ka gobang ma kaglai mani lai buma tong kintu bubagara no tini suk porjonto teiduli tongko bubagara judi o party o kerengkai o party boklo no tukora kaini kai tham mui thangam sutorang जों निजेरन बिसिंगो वानसुंनानि जरा फाइका वानसुंदि जतन नांसाव
sabo sikang khaika sabo ulo khaika abon kogya hoyto ang sikang khaika na andolon nor kisa uklok nokorka tobe mo kaisa ang tini proud khen ma sanai Ranjit Deborma chiro khongman ulono tini joto jaga no kafrai ma nokhlai bekha amti khaye khoroksa no target khaye kului tiprasani judi hamkareng tangkai Ranjit Deborma no kulan nang Ranjit Deborma rajnaitik hoite no nokori thanai rajnaitik khaigala norok khaidi kintu norok maya nijini sattoni bagai simino norok judi kok sai tangkai Ranjit Deborma aron no tongnai rajniti war no tongnai rajniti wa ang phainani musung maya kintu baik dongoi bubagra no tubi phaika bufurun simiseng ko khaika NRC case purun simi jini boram ganang bikerang kholano sawo Ranjit jeng Delhi thanglaiना nangani hinai bubagra nongo ang thang asmoy খুব কঠিন পরিস্থিতি রাং পয়সা রঙে হাইপানো চিনি চারাই রক আনো যারা হামজাংনাই রক বড় 500 200 300 কে থুমই আনো দিল্লি রহকা আমতি দিন অনেক ঠাঙ্কা পারমি ফাইকা তাও ফানো 300 পয়েন্ট লরিয়াখো আনি লাইব অনেক কিছু আং গতি ফাইকা অনেক কিছু লড়াই খাই ফাইকা আনো আবরমে এক্সপেরিয়েন্স রক সানানি নাই লাইব ম অনেক কিছু তো সুতরাং আং যতন ন সানাই paithak painani sikang jeng jotona thanchakai buskang ma ko chin sobao lukorong tima konai omono pathoko angbai ja oinana MLA minister rongni borok party ni flag no tiyei borok o sobano kona khai party ni kok sawi sing age party ni flag tei kebang ma sobangkha o বিদেশি বিতরণ আন্দোলন যুব সমিতি নামলংখা 1950 সন থেকে বিদেশি বিতরণ করতে হবে ইনার লাইন পারমিনি দাবি তিসাকা স্বশাসিত রাজ্যনি দাবি তিসাকা কিন্তু পাতিনি কই তেলেঙ্গানা যখন রাজ্যনি দাবি খাইপ্রো বিজেপি নি এমপি মিনিস্টার কংগ্রেস নি মিনিস্টার কে বতলে যতন রিজাইন নেবেকা তেলেঙ্গানা রাজ্যনি যে আঞ্চলিক দলক যতন রিজাইন দিবে থানসাকা নখলাইকা সুতরাং ও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ন নাইতুক তিখলাই তিনিওব जों जतन अ राजनैतिक न पगुई अ फ्लेग टिलाइमान पगुई जों बाहाय कायसा प्लेटफर्म फाइमान अबसे जों मा साइतकनानै अ आबन बागै न रंजित देबन साइतगुइ दङ गोबांमा जोंनि सिभिल ससाइटि बायबो कक सावै दङ गाय सुतरां बसकांनि सालो अ आन्दोलन थागिया अ आन्दोलन चलिनो थांनाय लुकुरक न हामजांमा मामा बाय सिनि बखाते बस फानमांखा जों तेबो सरांका बसकांनि सालो जों तेबो ग्राहक आन्दोलननि बागै जों तियारं दङ तिनि काउन्सिल अफ त्रिपुरा सा हदा जे आन्दोलन खायखा वाति मानजागै अम कायसा तिनि बिचन्द्रमन लाइबु मांगै दंगाने आसे बररक तिनि फाइलायै वाति मानजागतै इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो बांलादेशी रंनो रिख्लायनानै जे स्लोगाननि माने म तैसाकाय नरम निजेनो नुकाने बिबनो चिनि मिडियातै ताइ आं बिसि कग्लर लिया नरक जतन काहाम तंगदि आं तैसा पाइथागो अमनो कयनाय जाहाते केबो पैसा ता नट एटेकटा खाइलेदि पार्सोनेल एटेकटा खाइदि पार्सोनेल एटेक खाइलेखाय अनेक हार्ड दङ अब जों बोखावबाय मानि नाय मैया जों खरसा न खमा खालाय मालाया वमति इं थांगो दिनि आं सानामु जोंया अनेक कगनो मा साका आनि फेमिलि ताम दुस खायका आनि बोसा खरकसा दङ बोरै बताम दुस खायकाने बिनि कगनो तुदना नाखाना आनि बाबु बुरा 85 बছর बिनि कगनो तां तुमना नाखाना आनि ताखौ बखौ तामु अपराध खायै तिनि मिडियाव साजाखाना ताम खायकानि नखुंनि बरर आबुन बागैन सानाय थिनांगो जाहाते अमति सालायातै अरन मुथांना नोंथन अमति सालायमानि आं नायो अमति कक जों रुजु सालायमानि पार्सोनेल एटेक खालायमानि माथाकपन अमसक्ति नंसितुन दिनै आंनि फेसबुक लाय जतननो हामबाय।